West ayilahlani Westing. Yazi Western boys. Yazi Westing. West. Yazi West. Awuyazi. Ayilahlani. Ufuna lokungizwa. Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. Today sizokhuluma nge-West Gang or ama-West or i-West ayilahlani. Sikhuluma ngalelinye i-gang lebe ihlupha kakhulu eNanda. So sizokhuluma ngale boss yabo, le leader yabo leyadutshulwa yabulawa last year. So before nje sifika lapho kuthiwa labafana laba labancane because nalona 30 kude lapha kubo bathi these boys khona abantu laba bagurumako the time basakhula ukuthi umuntu akukhulisa agurume akutshela ukuthi impilo le kumele iphilwe impilo le then bathola sebajoyina ama-gang. And another thing babathatha babayendisa ama-rituals into letinjalo nje ukuthi uma ugeza ngemuthi ngeke uze udubuleke, uma wenta 1 2 3 ngeke kuze kwenteke cause ma-rumors ayasho ukuthi hhayi etinyangeni bebangapheli kubafundisi labanjani bebangapheli. Yes, kushiwo njalo. So asikhulumeni ngamnqobi. Mnqobi Siyabonga Nzimande watalwa 2001. Makwakhe bekahlala naye and then bekuyi-single parent. Babakhe bathi bekakhona empilweni yakhe but bekungoba bekuthi ukhona namuhla kusasa akekho. Na umbonile mawungakamboni awukamboni fine. So into letiningi nje ekumkhuliseni kwakhe Mnqobi ukhulele estradini, not ukuthi bekahlala estradini but into etiningi lokuningi bekakuthola estradini. So ngeminyaka the time ahlanganisa 15 abana 15 bese kayijoyinile le gang bese sekulate bese kaqalile nje ukuba iboss fast wafika wathola sikhundla lapha kuma gang, wathola sikhundla kwaba nguye lo somachuzu soshaya imithetho waze wanika neligama lokuthi nguHitler or number 10. Mathi leligama leli wanikwa because beyithi inamba mayiphume ngaye bekuthi nje umthetho mawushaywe nguye hayi sala kuhlobile. 2023 eNanda icrime yaphakama kakhulu ngendlela yokuthi ubugebengu baduma wagqwala emaphepheni ukuthi hayibo kanti kwenzakalani within 3 months bese kufe abantu laba more than 70. And makuthi kuyatracewa kuyiswa back kuyatholakala ukuthi hayibo i-West Gang or ama-West ayavela lapha ukuthi hayibo yonke lento leyenzeka la nabo bakhona phakathi alekho msulwa. So kuthe kusenjalo umphakathi wabona ukuthi i-West Gang ngasuze ifuna kumosha wahlangana wacala igroup ukuthi yona itotilwela isahlangane loyo labekayilida lo yena bekashithi hayi mina ngidaba umphathi wale group yethu sihlanganise sichubekeni wadutshulwa. Ligama lalo muntu labekaphethe leya group yalomphakathi waseNanda bekungumnakiseni Ngadi bekana 51 years old. So kwathi after some few days kusakhulunyiwe ukuthi okay la kumele kulungiswe 1 2 3 late ekhalakhe alungisa ibhatla kwasho kuqhamuka inhlavu yadila ngaye yambulala lapho asasashonile umhla ka-11 October. Bathi baqeda kumbulala bayela mfati wakhe same time bashaya umfati wakhe bathi sicela lesibhamu lesi into yakho beyisebenzisa abethe isibhamu asikho la bathi yeyi azidlali la isibhamu yasikhipha bamosha lapha endlini badestroya kwabanjalo baze bayana kamakhelwane bayofuna lesibhamu. Imagine bayana kamakhelwane ngathi kusenjalo a week later nako-ke phela mhla ka-17 October Sithembiso Mazibuko yena liphoyisa bekayiphathi yalabantu laba bebalwisa lobugebengu ukuthi after kubulawe leli member lala belwisa lapha uMr Ngadi nako-ke phela sewuthi naye uyakolekelela uyajoyina le forum hawa fala of 3 uMazibuko akabutanga elangeni uthi makathi nje asasesha basho badila naye kule section la bekakuyo badila naye
Kwathi after kucethe ukudutshulwa washona lapho, mara kwatholakala 4 ma-suspects lapha phansi abulewe. Nabathi baya-trace, hhayi bo, kukhona nomuntu wamncobi phela la, sho ukuthi kahle kahle Mncobi bekunguye labe-ke anyakatisa eNanda. After sekushone uMazibuko neliphoyisa, akuphinzanga umuntu wamuva abamba ligama le-West. Bathi uthi nawukhuluma nge-West uve umuntu ngicela ngifake etindzabeni mina ngikhiphe. Ukuthi uma uthi uba la i-West ayilahlanga athi umuntu enine sicela kuhamba kahle thina emini. So 2024 Mzwandile Mbambo bekana 62 years naye wabulawa. Avela Nompahla naye wabulawa 30 minutes later after kuqeda ukubulawa Mzwandile. Namiyeki Majola yena wabulawa the following day. And kuthiwa laba watibambela bona boss Mncobi watibulalela bona. Ukuthi babulalelani? Ubabulalela ukuthi why ba-protect emphakathi, why bamphazamise, why banzinzane naye. Yena kanzinzwa yena wanzinza yena udodibona akadlali njalo. Kufike kuphi kwenzakaleni agcina sekatholakala la sekadutshulwa khona sekatholwa amaphoyisa. NgoMarch 2024 this gang beyi-involved ekubulaleni uGordon, and then uGordon into omunye bekabhizi amabhizinisi njani. And then bathi naba-track bathola ukuthi hayi bo i-West gang nayo futhi iyavela. After lapho bacala ku-track-wa and bona bangaboni ukuthi baya-track-wa. So kusigameko ukuthi kufike njani labo Mncobi sebadutshulwa khona sebathola. Bona yonke i-movement yabo bese i-track-wa because bese bavile i-tip off ukuthi laba abantu laba baya eMpumalanga bayo-collecta something. Bathi nabafika le ekucollecteni kwabo lama-weapon abo labe baye bowalanza, batshintsha imoto batitshela ukuthi hhayi bahlakaniphile. Bathi nababuya ngasemgwaceni bafike bastopha imoto, that's where inhlamvu zaqala khona kundiza emoyeni. Kwathi kusenjalo kwaMncobi kwaba ngiyotholakala afile lapha nalo munye wakhe lasebenza naye 27, and then lo wesi-3 yena wabaleka. So guys, before siya ekutheni i-West gang kuthiwa bokuthi uma nje uliphoyisa uqabanga ukuthi uyo-approach-a yona uyibudedele tindzaba, beyingatatateli beyivele nje ikudubule leso sikhathi. Wena nawuwabuta bona baphendula ngenhlamvu. Bekubantu laba-violent ngale ndlela yokuthi nawe uze uyibude ukuthi hayibo labantwana bakwajiswe yini babancane kangaka. And another thing, bancane labantu laba ukuthi ngabe sebagijimisana nema-gang kangaka. Basebentela abantu, yebo siyavuma Mncobi kuthiwa bekunguye i-gang leader, mara akusilo liqiniso lelo if singayibukisisa kahle. Bomncobi basebentela abantu, bakhona abantu labasebentela bona ngoba kunokwenteka kunema-gang lalamadzala lama-grootman lakabagomile, and then basebenzisa bona ukuthi hhayi bakunika sikhundla, maybe bakubuka ukuthi unesibinzi bathi okay unesibinzi yo asifakeni yena abe ku-spotlight kube nguye loba nyakatisako. Ngoba le gang lokho ama-gang ngeke kuze kuphele until kuze kutholakale loya muntu lo behind yonke le idea yokuthi kube nema-gang. Laba bona if njengalaba bafile bathi ba-replace fast because lawa masoja akusibo abantu abaphethe. Masoja lawo la empini bofaka lo munye futhi bamnike isikhundla bathi nguye-captain, lena i-driver nguwe yovela ene lento le efunakalayo. So guys, kuningi lokwenzakalile ukuthi kusenjalo Antwa Mncobi uvela akhuluma athi hayi bo yena umntwana bhuti wakhe bekakahle bekaphethe emphakathi kahle. Hawu umphakathi kahle lokuthelorize yena la bekayena asaphethe kahle emphakathi kahle into etinjalo ukuthi lolo kunye bathini bantu bengase ingelosi. Okay fine ngizabesisa mlunga lakhe yemndeni inhliziyo ibhlungu noma umuntu beyaganga guys bagcina konke inhliziyo iyababhlungu masekahambile. And then namakhelwane wavumbuka naye kuleya funeral yakhe wathi hayi beka umntana lo njani wakhuluma as if ufuna yena maphoyisa kube ngiwo lasolwa ukuthi why abadubulile. Phela nabo bebangathi msula bekunengadi maphoyisa more than 10 ethandleni tabo. Labantu laba bafasona abakagwetshwa more than 10 nje maningi macala labanawo labafe bangakawabhadalelanga. Nalo weka organizer umngcabo kaMncobi uthi yena lapha emngcwabeni kwaba simanga ngoba kwashajwa ngisho imbuti le beyond lo yamsebenzi.
ngithi mina olithende lashajwa washajwa ngisho phakathi ebhokisini. So yabo ukuthi kahle kahle ugebengu angabhadali uthi noma sowulele lapha solo kuyatifanela. Yikho nje indlu lethu othi wena mawufile ebese seyikhambela kahle. So yeah guys, that's the end of our today's video. Siphelela la nenzaba West Gang, West ayilahlani. Because these guys bebabonakala ba-proud kuma-socials ukuthi bona badla imali. It's like baheha labanye ukuthi uhlaleleni ungede kudla imali, uhlaleleni. Or beku-script salela abasitholako ukuthi since nina semehlweni hambani niyoheha labantu nibuye nabo la. Guys, please like, comment and subscribe. Ngidonibona ku-video elandelayo. Bye. West ayilahlani Westing, uyayazi Western Boys. Uyayazi Westing, West. Uyayazi West, awuyazi. Ayilahlani.